Papa at the attention TV. So, Ebusia for attention TV, dear, bring a brand new update, Papa Pankwa, and a day a bro. Jacko is back again. Because I Jacko and Numi, not as any dean edits in a name of your mind gun and Mohan Missy. Obibiara kase nkrofo do na kase o Jacko de say what tons you me Jacko de say de enten kan na Jacko aye say ni Jacko aye sam. Na ne nyina enkokoda nche papa bi betri ni ti o ka se ono ne ba ne Jacko ma Ghana fo do na ni che se obo asikukura be kan se ni se papa ne na mo na mo nkrofo na e ka se o se Jacko na ma ni didi ni tirimu na o ka se ne ba ne Jacko enya ne ba bia ne Jacko mfa ne nsem hu so ho no ne nyina ekwa kokegu Jacko e ba bedi ni birthday na enum ye and I say all the pictures be bam one so Ghana for say still na Jacko de ono onya akokra ono a say onya akwala say no tie no sa no tie forever young na busia for Jacko esifie bia oka osinti ono de ni wiase mo baye de no de biara da obo so mpaya ka che rade say rade mama nyam yankasa ma asase sa anya krampo mi sit a single room krampo awoso na se metena mu na se meda na fie ra bia ni me amba benya kasa many jehu amerade so bon ho bae di ho afofia ma da na Jacko ni fie bia wasi no peweni behwe ense se ye catcho efie yi so papa efie yi mese e chan palace make hamedom yanko ni yanko hwe fie mu na yembra
kasa eja ko ni nyina krampo no aye din osifie we taking 15 to 16 years ansa na otumi sifie na wie na wo hwe fie na otumu se enya kasa enye dede bia keke debi sa fie we ni whole family nyina ni Ghana fo nyina ya ni baby da nyina pacho papa mesrewa da ya yidan ne ba akoto o mame because me na so what ase enta ya no yi dan ne ba akode ato ha ma me se na be ya me ba me nkwa menya me personal room because efie ni ebusuafo papa nya me sure na chese ebi mo ka se ntia ya de a chese Jaco dreams we pan they are tapping into it se na be ya brade betumi abo amamo sifie kese sa no no crampo no kasa bebre onye obi a oye too loud there was social media so but nya me sure no so wama na hoɔden ne nimdi a wetumi stifia entise ahaya attention TV nti bo mo de anso be like wa share wa comment we videos ni nyina so no we di channel no ho adanse e de atwa foforo wo yesa so na ewradi ehwa wo hia ma bonti abom samrane na frame ohema echan